Mothoetsi wa amogela dikgang tsa nako ya boraro di go kopanya le NAKO motsego o tukile le go segonkwe mo go tsa metshameko mme a re di simolole ka dinthakgolo. Makgotla a botsogo a dikgang tsa bana a rotloediwa go tshwaragana le puso go lolamisa botsogo jwa bana. BOTSWANA ba thagisiwa ka dikgang tsa go sologediwa botshelo jo botoka tse di dirwang ka maranyane. Tebogo o tla taboga mo tikologong ya makgaolakgang a lebelo la 200 meters go jono kwa kgaitselong ya di-Olimpiki. Mothoetsi o dumela re gasa ka thamalalo go tswa toropokgolo Gaborone mme a re tsene mo go tsone. Tona ya botsogo Dr. Edwin Dikoloti a re dingaka tsa botsogo jwa bana di dira tiro e botlhokwa mo go nonotsheng botsogo le isago ya bana mme a rotloetsa makgotla a botsogo jwa bana le puso go dirisana go dirisiwa ditamelo gore di solwe molemo. Dr. Dikoloti o buile seo ko phuthegong e kopanetsweng ke makgotla a Union of National African Pediatric Societies and Associations le BOTSWANA Pediatric Association mo Gaborone go rata moranyane ka pego. Lekgotla la Union of National African Pediatric Societies and Associations le tlhamilwe ka ngwaga wa 1979 go itebagana le go abelana megopolo le go tokafatsa seemo sa botsogo jwa bana mo mafatsheng a Afrika. Lefatshe la Botswana ke lengwe la mafatshe ao ebile le gatetse pele mo go tlhabololeng tirisano mmogo le makgotla a ikemetseng ka nosi go tokafatsa ditlamelo tse di itebagantseng le botsogo jwa bana. And needs are the same. No matter where you may live or what language you may speak. To confront these challenges, we need to come together and pull together our limited resources for the benefit of one another. Our children are the continent's most precious resource. Re le batho re na le tlhoko le dikgwetlho tse di farologaneng mme gore re lebagane le tsone re tshwanetse go kopana re phuthe ditlamelo tsa rona go di sekaseka gore re kgone go thusana. Bana ba rona ke bokamoso jwa Afrika, tlhokomelo ya bone go tswa bonnyaneng go fitlhelang ba gola. Se tla tlhomamisa mofuta wa batho ba ba tla agang le go tlhabolla mafatshe a rona. Bana ba botsogo jo bo itekanetseng ba ka thusa go tsamaisa lefatshe le matshelo a batho. Ke dumela gore banna le basadi ba ba tseneletseng phuthego e ba tla tswelela ba inela mo tirong ya go direla setšhaba. Talents, a high measure of public service and public support in their home countries. On behalf of the Ministry of Health, I would like to emphasize the pivotal role of pediatricians and healthcare professionals in general, nurturing the health and future of our youngest citizens. Go tshegetsa phuthego e mono Botswana ke sesupo sa gore tirisano mmogo ya UNESCO le lekgotla le le okametseng botsogo jwa bana mono gae go tsamelana le se puso e se dirang mo lephateng la botsogo ebile e tsamaisana le maitlamo a lefatshe leno ya tebelopele a 2036. Therefore, pediatricians working with partners re buelela go tlhabolla botsogo jwa bana ka thuto le ka go dira ka jalo go berekisana ga dingaka tsa botsogo jwa bana go tla dira gore ba lemoge botlhokwa jwa botsogo for newborns, children and adolescents in Africa. Phuthego e tla tsayang malatsi a le mararo e tla fa baitsanape sebaka sa go abelana megopolo go rutana mme gape le botlhokwa jwa tlhabollo botsogo jwa bana go dira Afrika yo nang le bana ba ba itekanetseng ebile ditlamelo tsa botsogo di lekane. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Trata ya twantsho mathoko a leruo e ntseng ya agiwa ko kgaolong ya Morolong gauhile molelwane wa Botswana le Afrika Borwa e wetse. Molomaganyi wa mananeo a twantsho bolwetse jwa thako le molomo Dr. John Sibina a re ba ikalela go e rolela ba ba maleba pele ga kgwedi e latelang e a hihing. Dr. Sibina o buile se mo potsolotsong le mmega dikgang jaaka bana ba ile go lekola trata eo le maphata a mangwe a puso. Lone Sekobo ka pego. Terata e simolotse go agiwa monongwaga ka kgwedi ya Ferikgong e le 13 mme e weditswe kgwedi e fetileng e ya fifing. Mo loetong la go lekola tswelelo pele e setseng e dirilwe, Dr. Sibina a tlhalosa fa e tla rolelwa ba ba maleba kgwedi e latelang fa ba sena go fetsa go aga didiba tse di tlile morago ga gore terata e tswalele noka ya Molopo le matamo a barui ba ntseng ba nosa mo go one. Tamo e neela kgwedi e tanyone ya
lwetse pele ga ya hihing ka gore ga se yone terata hele ne re dira e ne na le tse dingwe tse ne re di dira le ka lemoga gore yone terata yone e ka le bapiseno ka molopo e ne e tswetse mahelo a leng dikgomo di ntse di nwa metsi mo gone e le matamo hela jalo mo go rang gore re heletsa re epa didiba e le maiteko a puso a gore a ka re tswetse go dikgomo di ntse di nwa gone re di he go gongwe gape go di kanwang teng. Terata e ya sekgala sa dikilomitara di heta 110 a herang bobedi e simolola kwa dipolaseng tsa Banyana mme ya go felela kwa motseng wa Tlhariselele e le maiteko a go thibela malwetse a leruo go tsena monogae. Re baagisanye ra amogana dilo tse dintle le tse di maswe mme ebile gape re sela molwane le bone ba South Africa kana se gore go na le kgonagalo ya gore bolwetse jo bo kwa South Africa bo ka nna ba hela ba nametse mo lehatsheng la rona la Botswana so gore go taba go ama kgaolo e tona ya Botswana e senang bolwetse ya thakole molomo mme kana se gore yanong re tabe re boela ko morago gore re laole bolwetse jo mme ebile gape go le suspension ya di-market tse la taba go nna le gone gore go suspendwe di-market tse mo nako ya gompieno re rekisang go tsone ka gore ga rena bolwetse ya thakole molomo. Terata ya agetswe go babala leruo la rona gore re kgone re tswelle re enjoy kana re itumele meatso e tswang go mahatshe a sele ka gore nama ya rona ya mahatsheng a sele go Europa yalo so ga la re ka ba rena le mathata a gore bolwetse bo bo tlwelle kwane ba tlhakole molomo tlabe re itlhabile ka tipa empeng so it was important gore terata e ya agiwe ka nako. Batswana ba ba nnang gaufi le molelwane ba kopilwe go tlhokomela ditlhabololo tse di dirilweng mo kgaolong ya bone. Lone Sekobo, BTV News. A re ntse re a le tsone tona wa lephata la lehatshe le metsi Dr. Kefense Mzwinila a re puso e simolotse go gokela maranyane a balanselekanyo sa metsi se se dirisitsweng a smart prepaid meters go ta go itebaganya le matshwenyego a ditlhwatlhwa tse di go godimo tsa dituelo tsa metsi. Tona o buile seo jaaka na le kodisa babega dikgang ka dithabololo tse lephata leo le tsweletseng ka go di dira lehatshe ka bophara wa betsweng Polobusi ka pego. Batswana ba ntse ba lela ka ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa metsi tse ba di lopiwang ke koporasi ya Water Utilities mme bile ba sa di tlhaloganye. Seemo se ne se baka gore bangwe ba kgaolelwe metsi mme ba iphitlhele ba le mo dikolotong. Tona Mzwinila a re seemo seo jaanong e tla nna selo sa maloba ka maranyane a masha a smart water meter batho ba tla kgona go ela thoko selekanyo sa metsi se ba se dirisang. Jaanong re simolotse thulaganyo ya gore re tsenye dimitara tse e leng gore o di duelela ko pele gape di le bothale gore ga o di duelela ko pele go raya gore o kgona gore o netefatse gore ga gona bill e leng gore ga o e tlhaloganye o rekela metsi ruri ga go go na le di-high water bill go tabo go eme yaanong dimitara tse teng gape di tabo di le bothale ga ke di tabo di le bothale di tabo di kgona gore di lomaganye di go supegetse tiriso ya metsi ya gago gore go gongwe no sa lemoge gore o dirisa metsi ka selekanyo se se ntseng jang di tla nna le bokgoni jone jo. Ditlhwatlhwa tsa metsi tse di kwa godimo go tlhalositswe fa di ne gantsi di bakwa ke go thubega ga dipipe tsa metsi tse di neng gantsi di tsaya lebaka go lemogiwa le go tsibogelwa ka pela. Yaanong bothale jwa teng gape ba gore thusa rona le ba lephata ka gore ga o tsentse dimitara tse di bothale di tla go supegetsa ga go dutang teng mo madirelong a rona gape di tla go supegetsa gore tiriso ya metsi e dirisiwa ka tsela ntseng jang gape e tsamaya ka tsela ntseng jang ka gore se sengwe gape se e leng gore se ntse se re tshwenya ke ga dipipe di thubegang teng be go tsaya lebaka gore di baakangwe ga o tsenya dikgang tsa bothale tsa smartness in the knowledge based economy wa gona le bokgoni gore o to lemoga ka bohego gore go ruta ga kae gore go to go baakangwe ka bohego jo bo rileng. Koporasi ya Water Utilities e setse go ketse maranyane a smart water meter a le 180 mo toropong ya Gaborone le mafelo a mabapi mme tla dirisa madi a kana ka 500 million pula mo legatong la ntlha la go gokela maranyane a. Re simolotse go tsenya dimitara re lebile gore tiriso ya metsi e bokete ja yone go kae jaaka na a supa metsi a dirisiwa ka bokete thata mo Greater Gaborone e leng gore
e kgona go ikemela ka bolosi ka metswedi e mo kgalong e ka kwano e tsaya metsi a yone ko bokoni ko matamong a dikgathong le letse go yang go a tura go a tlisa kwano ka ne le gone gore re bone gore re ka dira yang gore re fokotse ditshenyegelo ka gore smart water e tokafatsa tiriso ya metsi le konte ga go baakanya dikgang tsa dipili. lenaneo le lotlhe la go gokela maranyane a le solofetse go tsaya ngwaga tse 3 mme legato la ntlha le solofetse go wela ka kgwedi ya Ferikgong ngwaga o tlang. Wa Betsweng Polobosi, BTV News, Gaborone. Batswana ba rotloediwa go ithokomolosa ditsholehetso tsa go tshela botoka tse ba di hiwang ka tiriso ya maranyane a internet go itsa go angwa ke borukhuthi jwa go gweba ka batho. Moteledipele wa mapodisa a Interpol mo Gaborone Detective Senior Superintendent Selebatso Mokgosi o buile se ko thutopuisanong ya dikgang tsa go gweba ka batho e neng e tshwaretswe ko Maung a kaya ha Batswana ba angwa ke borukhuthi jo ka metela. Borukhutlhi jwa go gweba ka batho le go thusa batho go tsena mo lefatsheng se ka fa tsamaisong ke metlhale ya borukhuthi e matswakabele e gantsi bontsi jwa setšhaba badiri ba semolao ga mmogo le bosekisi ba sa tlhaloganyeng. Women trafficking ke ha a trafficker kana motho o batang go gweba ka wena a tla go wena a ba go bolelela gore wa go nna le mamphemphe a tiro kana lenyalo kana eng hela a go ngoka ka mahoko a monate a ta go supetsang gore go na le botshelo mo go sa se buang mme re go tsweng ho a sena go tsamaya le wena a le gore ga go lefelong le leng gore go ne go teke gone go go bona ditsompelo tse di molemo kana whatever go bo go hetoga dilo tse o rile go tile wa go di bona o bo sa di bone jaanong o simolola o go kgontshiwa ka ditsela tse di harologanyeng go kgona go bua ka dithobalano go kgona go ntshiwa dirwe mo go wena go kgona go mo go bitsang re exploitation mme a re bua ka people smuggling ke mo re dumelana nna le wena gore ke batla gore ke ye ko lehatsheng le lengwe ga ke na dipampiri o ka nthusa be re dumang ke re nyame nka go thusa mme a re tsena ka kwa wa go ntuela madi a kana so ke be ke kgona go tsa o sena dipampiri ke go tsenya mo lehatsheng le lengwe ka bokukuntshwane go tsong o mpha madi a me ra kgaogana ga gona exploitation mo teng. Go gatisitswe dikgang tsa melato eo di le 36 mo lefatsheng leno ke dikgang tsa manyalo a bonwa mo di-interneteng ke dikgang tsa di-business tse di bonwa mo maranyaneng ga se tsa nnete bontsi jwa tsone ga se tsa nnete mme o ithele Batswana ba wela mo go tsone ka palo e ntsi. Mo godimo ga moo lefatshe la Botswana go kaiwa fa le ratiwa ke dirukhuthi tse go le ralala le go tshegetsa batswasetlhabelo. Ha mahatshe a mangwe o tswa mo Botswana ba tsaya gore o motho yo o siameng ka gore Botswana mongwe le mongwe Botswana o tswa mo Botswana wa ba a lebeletswe ka leitlho la security le le molemo jaanong ba dirisa yone tshono eo ya gore ba kgone gore ba to go dirukhuthi di to go heta ka Botswana di ya ko mahatshe a mangwe. Makalana a rotloediwa go dirisana mmogo go lwantsha borukhutlhi jo. And when we leave here, I'm hoping that each one of us will take cognizance of each other's roles. Ke solofela gore fa le tswa fa le tla bo le tlhaloganya botoka gore mang o dira eng le gore le tla kgona go ikgolaganya le go dirisana botoka go itebaganya le go nyeletsa borukhutlhi jo. We are able to address them effectively, promptly, so that we are able to combat this crime effectively. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go baakanya le go gagamatsa melao mo ntweng kgatlhanong le borukhutlhi jo. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Wetshwere le boga go bontsi weekend tsa rona dikgang tsa rona di a tswelela ka maikalelo a go tsibisa setšhaba ka tiriso ya maranyane mo bojanaleng lephata la diphologolo le makgabisanaga le ne le tshwere ditshupo tsa maranyane kwa Gumare kwa kgaolong ya Okavango motshwarelela mogokgo wa sekolo sa Botswana Wildlife Training Institute mme Umphile sa mapodisa a re dipatisiso tsa maranyane di botlhokwa ka di dira gore batho ba thabolole dikitso tse ba nang le tsone mo go ka hethang diphata tsa ditiro le go itshetsa a rute go le gontsi ka Tiny Tshukudu. Banni ba kgaolo ya Okavango ke bangwe ba ba kolang meamuso ya bojanala jo bo fitlhela mo kgaolong e re ka jaanong lefatshe la Botswana le gatetse pele mo tirisong ya maranyane go tlhabolola mehama ya itsholelo e tshwana ya bojanala le patala diphologolo le makgabisanaga la etela kgaolo e go ruta ka maranyane a sesha
mo go tlhabololeng bojanala jo e leng jone bontsi bo ikaegileng ka jone mo kgaolong e. Boranyane ke bo jo e leng gore motho o ka itsetsa ka jone ra tere ntshe diphologolo tsa naga tse e leng gore batswana ba a rafola e be a wina phologolo ya gago a ba e tsoma a ba a hiwa sengwe le sengwe sa yone jaanong o ja nama gantsi batswana ba ja nama hela letlalo le be le gore ga lena mosola mme letlalo la teng re supa gore le ka nna botlhokwa jaaka ga ka dira mount jaana phologolo yo ya supa gore ke tsumile phologolo ya mohuta o e ne e le kana ka selekanyo mme ebile gone mo o ka go rekisa a itirela letseno la itshegetso. Banni ba ne ba rotloediwa ka methale e mešwa go ka dira dikgwebo tse di ka tlase ga mahama o ka maranyane a. Nna ke na le keletso ya go rua diphologolo le dikgaka jaanong mathata a teng ke gore diphologolo tsone ga ke di rua da go mpatara be ke na le farmo ko sekgwe a ke re tsone ke dilo tse di nna mo nageng jaanong ga ke na ene farmo ene ye nna ke na le yone hela ke lemate bo mmidi hela e thagotsweng jaanong ke bone go le botoka gore yana ke rue tsone dikgaka tsone di a mpatara ke di ruele mo lapeng. Ke ratile monwa batho ba wildlife ka gore ba nthutile gore phologolo ya ruiwa mme nna mo teng ke itemogetse gore nka rua kgaka ke ne nka kgona go tshela le yone. Goromente wa rona o re nela diphologolo mahala a ba dirisetsa mahala sa rona ke gore re ruele hatsi re bone le hatsi go le gore re ka di ruela teng mme yaanong diphologolo tse di tlile gore tshetsa mme yaanong gone ga ke a kgolwa goromente wa rona thata hela o a dirile tirong tente e ta re tshetsang. Banni mo kgaolong e ba kgothaditse go tswelela ba inaakanya le go dirisa ditlamelo tse di teng mo kgaolong gore re jaaka ba dira dikgwebo jaana di bo di kgona go gola le go phadisana botoka mo mmarakeng. Tiny Tshukudu, BTV News, Gumare. Mo pegong e nngwe mogolwane wa Crossover Counseling Agency re Patrick Bantsi a re dipatisiso di supa ha 49% ya bagwebi ba golagangwa le malwetse a tlhaloganyo. A bua ko thutopuisanong ko Kasane re Bantsi a re o lemogile ha bontsi jwa bagwebi ba sa iphena go ithuta ka botsogo jwa bone jwa tlhaloganyo ka ba nahela ba theogetse kitso temane ka pego. E re ka bontsi jwa bagwebi ba itebagantse thata le go dira letseno go godisa dikgwebo tsa bone. Go tlhalosiwa fa jaanong se ba lebatsa ka botsogo ka jaana ba bereka phetelela go fitlha ditlhaloganyo di lapa ka ba sa ikhutse. Se jaanong go tlhalosiwa fa se baka bodiphaso jwa go tlelwa ke malwetse a tlhaloganyo e sa itekanelang ka jaana e imelwa ke dikakanyo tse di amang dikgwebo. So 49% of entrepreneurs today are dealing with at least one mental illness. This way we'll see the importance ya gore o nne le motho o bidiwang mogakolodi. Having a counselor. Bontsi jwa bagwebi ba amangwa le malwetse a tlhaloganyo ke ka moo ba rotloediwa go nna le bagakolodi ba tsa kgwebo le ba tsa botsogo gore ba ba thuse. Tsa tlhaloganyo you know re na le bo attention deficit disorder ba ba bitsa ADD re na le bo attention deficit hyperactivity disorder ADHD bipolar disorder, addiction, depression or anxiety. Mo kgaolong ya Chobe bagwebi ga mmogo le baitsanape ba tlhomamisitse gore ba tla dira botoka go ruta thata ka botlhokwa jwa botsogo jwa tlhaloganyo. The issues of mental health, I wouldn't say we have had numerous. Ga rena dipalo tse dintsi tsa bagwebi ba na le malwetse a tlhaloganyo ka gore re ba tlhatlhela dikitso tse di maleba pele ga nako gore ba itsetele mo dikgwetlong tse ba tla di itemogelang. What we did today so that we can prepare them before even the time comes. And like I said, learning from experiences. And mental health is a bigger issue for young people in the entrepreneurship space. I mentioned earlier that we did a landscape analysis. Malwetse a tlhaloganyo ke mangwe a tshwenyang fa go tsena mo bagwebing ba banana. Mo dipatlisisong tsa rona di supa fa bagwebi ka bontsi ba tlhalositse fa ba tlhokana le dithuso mo go tsa botsogo jwa tlhaloganyo. I struggle with mental health and I need support. And many of them have initiatives in terms of what can be done, what kind of support is there. Bagwebi ba rotloeditswe go bereka ba le seopo sengwe. Ba amagane maele a go rarabolola dikgwetlho tsa dikgwebo tsa bone mme seo se thuse mo go nonotsheng botsogo jwa bone. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane.
re tsena mo go tsamagatsa sele phuthego ya Mandela Washington Fellowship for the Young African Leaders Initiative YALI ya malatsi a mararo e tsile bokhutong ko Washington DC. Phuthego eo e ne tsenwe ke banana ba ba eteledipele mo Afrika ba heta makgolo a supa. Banana ba Afrika bao ba ne ba tseneletse diphuthego tsa maemo a go godimo le ba eteledipele go tswa mo kgaolong ya Afrika le America. Lekgotla la YALI le ne gape le ipelela dingwaga tse di 10 le ntse le thamilwe. Mongwe wa baepeletsi ko phuthegong ya Prosper Africa go bolelwa a peeleditse madi a ka tshwara $2.1 billion mo mananeong mo Afrika ka bophara. Ko phuthegong eo lehatshe la America le itamile go nonotsha phuthego eo le kgaolo ya Afrika. Le tlhalositse gape ha bana ba Afrika ba le botlhokwa mo kgolong ya lehatshe. You are part of an incredible alumni group as YALI Fellows. And everywhere I go, I'm just astounded, amazed at the entrepreneurship and the energy and the idealism. Le amana le lekgotla le le botlhokwa la YALI gongwe le gongwe kwa ke yang teng ke motlotlo go bona natla e le supang ke tshepa fa le diragatsa gongwe le gongwe kwa le yang teng. The passion that brought you here and infuse it in all of the work that you're doing, no matter where that leads you. Over the course of your lifetime. It is exciting to be here today to celebrate the first 10 years. And I think from the bipartisan support that we've seen in Congress, the longevity... Kwa intumedisa gore be re ipelela dingwaga tse di 10 le go bona bokgakala jo re tswang ko go bone. Kwa supagala fa lenaneo la YALI le le botlhokwa ebile le beeletsa mo Aforika. And see how young Africa's population is and how important it is for us to engage with these young people. Wa tshopego e re gogela jaanong go tsa metshameko le go segonkwa yo ye meng a le malala a laotswe. Tla ke go leboga kgomotsego me ke re madumo wetso a ka jaanong re tsene mo go tsonetsa metshameko. Mokatiso setlhopha sa setšhaba sa basimane le basetsana sa baseball Tebogo Sabo a re dumela fase ya go dira sentle kwa kgaisanong ya Region 5 ka senile le nako e ntsi ya go ipaakanyetsa kgaisano eo. Kgaisano eo e gape e tla bong e dirisiwa go ipatlela phatlha kwa go tse dikgolwane tsa Baseball African Championships e ka mafelo a beke kwa Afrika Borwa. A re utlwe go le gontsi ka tla go kgakolega mmogo le Pako Setereke. Setlhopha seo se sa agilweng ka batshameki ba fera bobedi e leng basetsana ba le bane le basimane ba palo eo se tsene mo kampeng kgwedi e fetileng e le 21 go dira tsotlhe tse di tlhokegang go ipaakanyetsa kgaisano eo. And mo camping, I can say the kids are up for the challenge. Although we have the inevitable rookie mistakes that we are expecting, but we'll find a way of dealing with them. And we've been trying as not just me but with my assistants to try and build their confidence the stage fright because ba le pressure ba represent the Lehatshe. Mokatisi wa setlhopha seo sa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 10 le bofera bobedi o lebogetse lekgotla la Botswana National Sports Commission go netefatsa fa lefatshe leno la go iteisana borathana kwa dikgaisanong tseo e le tsela nngwe ya go godisa motshameko o monogae. I'm grateful with the support that we are getting from BNSC, and I could say they are curious. At the same time, they are very interested in this new sport and the energy behind administration. Yeah, Botswana softball. I believe they want to see this project take off. First, I was just doing softball. Then, due to my performance in softball, my coach referred. Ke simolotse pele ke le motshameki wa softball mme go boneng ke dira sentle mokatisi wa me a nthotletsa go tsenelela baseball. Gompieno jaana re emelela go leba kwa Limpopo South Africa kwa rang go tsenelela kgaisano teng. Setlhopha se mo maemong a mantle ebile re tshepisa go tla re dirile sentle tota. We can take on any team that's going to come our way and we're going to make Botswana proud. Yeah, I feel like based on the performance. Ha ke lebile ka fa setlhopha sentse se dira ka teng go tsisa tsholofelo ya gore ra go dira sentle ko pele le yone thotletso e tswa mo mokatising ya nametsa le ntse tla boelela ntlha re tsenela dikgaisano re dumela thata gore re tla dira sentle fela thata. Yeah, we can't wait. Setlhopha seo sa setšhaba sa baseball sa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 10 le bofera bobedi ebile sa go phadisana ko e le lekgetho la ntlha se emeletse mo mosong wa la boraro
go ya go phadisana le mafatshe a kgaolo ya borwa jwa Aforika a akaretsa Zimbabwe, Lesotho, Zambia le ba tshegetsa kgaisano Aforika Borwa. Ditlhopha tse di yang go fetsa mo maemong a ntlha la bobedi di tla iponela phatlha go ya go iteisana borathana kwa go tse dikgolwane tsa African Baseball Championships tse di tla tshwarwang kwa lefatsheng la Tunisia ngwaga o tlang. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. E le tsela nngwe ya go rotloetsa bana le bogole mo metshamekong le go ruta setšhaba ka bokgoni jwa bone lekgotla la Botswana Council for Disabled le tla tshegetsa kgaisano ya mabelo ya Gaborone Wheelchair Challenge ka mafelo a beke mono Gaborone. Mookamedi wa lekgotla leo Mofad Louis a re kgaisano eo ya letsatsi e tla bo e kgaogantswe ka mabelo a 10 kilometers, 20 kilometers la mamang la 42 kilometers. Go go lebeletse di-activities tsa bana le bogole hela mo Botswana ga gona sepela se re se dirang go na le continuity re se dira re batla go bona maikelo a rona le go bona bana le bogole le bone ba tshwareletse. I know that go na le dikgoreletsi tse dintsi in terms of sponsorship ga re madi a re a bona go tswa mo government a teng mme ga a lekana madi a re a bona mo private sectoring a tsetsa le go tlase hela thata so go thata go simolodisa sepe hela o re empower mona le bogole mo Botswana. So I think as a council for persons with disabilities re bone hela goreng ha rona re ska ke ra simolola re risa even our own resources go bona goreng do tse dingwe tse re kele Motswana ko nte gore ga re mona le bogolo ka participate na ba excela mo go sa se dirang go tewa yang re dumela gore go kita go thola go diragala. So we are putting our head on the block as Botswana Council for Disabled, as a council and as individuals within the council gore some of these things we are going to do it re risa ditlamelo tse rona re nna natso gore mongwe a ithute mo go rona gore go yempele ba ile gore re batla gore ba re rotloetse ba ka simolola gore sala morago ya no go ta go tsa mono re bereka gata mmogo tota that is the biggest motivation. Re le team ya Botswana re mo semo sa gore re ka compete re siame re emetse go amogela mahasa a tswang ko nte sengwe se malala o tswe re ta utwa ka tsela sa trataga mme hela gone dikgwetso tsone ga ding ke ditlhokega di nna di le teng re ta bona gore re di a hanya ka tselentseng jang ga re a tshwanna go nna ntse re nyame dikgwetso di re kgoreletse go tsaya karolo re tshwanna gore re le bana le bogole re ikemele ka dinao re supe bokgoni ja rona. Farazana mo go tsa di-Olimpiki motabogi wa monogae wa lebelo la 800 meters ke tlhobogile Haingura o iponetse phatlha kwa tikologong ya Sekemakgaolakgang a lebelo leo a sena go fetsa mo maemong a ntlha mo lebelong la poeletso la repechage ka nako ya 1 minute 45.52 seconds fa pele ga Selman Moula yo tsereng maemo a bobedi fa Corentin Tlezio a feditse mo go a boraro a jaanong re bone dintlhakgolo tsa lebelo leo. It's only the winner, but the times are important because there are two non-automatics.